Te se ljudi, ovdje Aleksa, danas ćemo igrati Minecraft Captive. Pa da počnemo ljudi, ovo je novi serijal, kao što vidite, Minecraft Captive. Vrlo zanimljiva mapa. Počeo sam da igram, dok nisam bio s njima, slučajno sam samo ovako bio pritisnuo da im da li će imati ovdje neke stvari. Nisam imao. A ovaj zombi će doći do mene, što me plaši. Možda da me ubije. Dobio sam još jedno dostignuće, a to je nalaganje drveta. Tako je, uzeo sam drvo, a ovaj zombi samo što ne izađe. I evo ga izašao je, da li ovo možda uđe u order? Može. Koji sam to čime dobio? Nemam pojma. Malo mi treba da otvorim ovaj chest. Malo više. Hajmo prokopati ovaj blok. Da vidim da li nečega ima ispod, nema. Hajde da zasadim ovaj novi sapling. Da napravim crafting table. I dobio sam kravu. Ljudi, dobio sam kravu. Gdje si kravice, kravice? Dostignuća. Zanatljivo vreme za farmu, to sad trebam. Gledajski što prvi da bi napravio mač. To ću upravo i uraditi. Eto ga još jedan achievement. Evo ga, to će se sada proširiti. Oh yeah! Tako je. Ajde da vidim da li ima još neki achievement. Vreme je za runik. Dobro. Ali napadni uništi nemam. Dobro, to je moglo da bude i onaj zombi. Ali tada još uvijek nisam došao do tu. Ajmo napraviti drveni pickaxe. Tako. I početi da majnamo. Zašto ovdje ima ovoliko zemlje? Evo ga, konačno kamen. Kokoške! Yeah, baby! Ajmo ovdje, ovo ovdje ovako lepo ograditi. Da one ne bi mogli da pobegnu. Mada onda neću moći ni ja da izađem. Ma nema veze. Jednako one ne mogu valjda da izađu iz bordera. Tako je, ljudi. Ne znam da li da ubijem ove kokoške. Da li mogu da izađu? Valjda ne mogu. Ili se eto samo nadam da ne mogu. Dođi vamo kokoško, ipak ću te ubiti ja. Ovu jednu ću sačuvati. Evo ovdje imaš jedna. Ajmo uzeti ovu travu, tako. I otići dublje dole.
Gledao sam ljudi da KMC-a, njegov video Captive. I svidio mi se, eto, odlučio sam i ja da ga snimam. Tako i nemamo nešto puno štapića. Ali nema veze. Tako. Kameni mač. Idemo ljudi. Jao, diorita. Najgluplji kamen ikada. Da li ovdje ima uglja možda? Nema. Hajde da napravim furnace, to je valjda isto jedan od dostignuća. Jer jeste, jeste. Hajmo napraviti furnace. Eto ga. Tako, širi se. Sada se dosta proširila ova ostrava moja. Još i glava dalje, tako da slučajno udarim tebe. Imam 5 semena. I hajmo sada ovaj sepen da premestimo ovdje, tako. Tako. Tako je ovo namjesteno, normalno, dobro. Znači da ne mogu da umrem od gladi. Imamo još malo dole da majnemo. Zašto stalno nalazim ovaj novi blok. Evo ga šljunak. Ajmo ga uzeti. Ovo neće biti nešto previše duga epizoda. Evo ga Warder. Ne, neću tu podeću. Dobro, nema tamo ničega. Idemo sada ovako na tamo. Wow, već skoro imam stek ovog kamena. Ovdje je Warder. Do njega ne mogu sada da kopam dalje. Hajde neki iron. Ima li ovdje irona? Makar malo. Tako, već imamo jedan stek. Tamo je Warder, vidio sam. Da mi se nisu čitali čankovi. Evo ga iron ljudi, tako je. To sam tražio. Ne, jedan blok mi fali da iskupam iron. Nema veze. Ima ovdje dosta irona. Tamo mi ostaje još jedan komad. 9 irona. Sasvim dosta. Idemo dalje, ovako. Warder. Ajde, pućite mi ovaj metalni, kameni pickaxe. Sam da im... Dobro, video površavanje. Da mi bude svetlo. Sam namestio. Pošto iako renderujem video,
videe, to jest. Iako ih renderujem, opet mi ljudi onako dok kopam i dalje onako malo mutna slika. Ja mogu da otvorim ovaj chest sam još jedan. Jaj, to, jaj. Tako je. Au, šuš. Sam vidim sada dostignuća. Šta još imamo da napravimo? Dobro, to sam već uradio. I to još ne mogu. Nabaviti kožu, dobro. To mogu od krave. Ne znam da li to dojeti. Reputacija. Da li da napravim farmu. Speci hleb. Planje inventorija. Još koliko vam ima. Siribu iz kulaje. Da li ovdje negdje ima voda u blizini? Ima čak tamo. Ipak ću smanjiti ovaj... Tako nekada tu. Pa ipak ću morati da ubijem kravu. I gore na ostrvo. Ne znam da li da to uradim. Onda ću moći da otvorim ovaj chest. Morat ću. Krava. Što je najbolje ja da napravim za sada farmu, to jest... O! Enderman? Really? Endermana si mi poslao, brate. Teleportiraj se negdje drugdje. Moram ubiti ovu kravu, tako je. Evo, dobio sam... dobio sam svinju. Nemam goš. Idemo dole. Tako. Sada sam otključao to. I sad imam stari 2 krave sa senom, dobro. Skoči na svinji sa letice. Kako čuma. Dobro. To može da bude, mogu da ubijem ovog endermana. I sad da ovako sakrijem. Onda će to biti vrlo rizično. Ajmo da pokušamo. Da, ubit ću ga, tako je. Tako je, ljudi. Ubili smo endermana. I sada mi se ovo proširilo i dalje mogu da otvorim chest. Čekaj, ja sam uključio ovo. Jesam. Chest. Ne mogu da otvorim chest ipak. Bolje da odem dole. Ne znam, pojedem šta samo može mi se desi. Tako to uzmemo. Da... Ne smijem se sada da trošim ovog drveta. Ajmo uzeti svo... Evo još jedno jaje, tako je. Ove kokoške ja bih rekao da je napravljeno da ovako brže jaja nose. Nema nikakvog moga za sada. Ajde samo jedan achievement. Ne znam kako da ga dobijem. I dobro. Samo vidjeti. Dobro. To sam sve radio. Otopi. To mi treba. Samo ću jedno
Ovako. E tako, samo ću jedno da ga otopim. Ajde. Yeah. I to smo sad uradili. Dijamanti, to nikada neću naći. To, dobio sam kravu. Yeah. I u chestu je. Ej. Nisam dobio nešto mnogo dobro, ali dobro. Dobro, sad imamo chest. Samo da mi ne ode tamo. Dobro, nije mi. Tako ljudi, sad imamo i chest. Ajmo sve ove stvari ovako postavljati. Otrovni potato. Šta je sada dostignuće? Dobro, to ne mogu. Šta ovdje još nisam isključao? Cowboy, evo ga reputacija. Pa ništa ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode, hvala što ste gledali ovaj video. Podržite me u ovom novom serijalu Captive. Nadam se da će vam se svidjeti. I ćao!